pedang ya kini karena juga di sini ni minyak di semak nak jong tabam pat lada dan ke pat rumah di sini kita mungkin Ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association hinne kasngi ka artarik ujulio kalapentep bakan salet ban ujor syaka yang bishar Meghalaya High Court ban persya ya ka hukum ka Deputy Commissioner East Khasi Hills halor ka jingbatha ba on ban rekam no na ka odd even ye ki kali kamai ki ba ya lingba khandailat shamot phran Habakaran Shkilat Pathai Khubor u President ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba Wandon Bok Jerwa Uloong baha ka jingalang bat ka DC baro kinong nya taksi kilapan pau bagi persya jor ya kani ka hukum bat kin omla satya ban priang nak lang jungi hi kum ke East Khasi Local Taxi Welfare Association ni ke jingon ni kendo ke jungi ke DC ke badi ka haru por ke badi ka chairman jong ka Regional Transport Authority man yathir habide ba biji permi order ka menin ke jamit nang manfaat wat event ye kali komersial lani ye kali komersial nang ni na thandailat bat ha matran tena kali ang ngejungi kejing thir ko along aslam ha mat ni na simbe juru ye koi rai ba hinam la ban pedang ye kene namar ba ka thandailat ba ka matran ni kedai ka wei kedai tang ki arli ki komersial kompleks hang ni hapo ka insiden dia wah waru nang nu na kentong na kensor ko hambukut hap ye dan kambe ye kini ki atli ki yo te ban thang ban de ban ong ba man rung ye kali komersial sapo khandailat hakisi ba pindai ba sapo ma prang sing bumdai chano pa kinya kali namar ba lada lalong ba pi blok no yo klong snam manta pi blok no yo klong snam ban ong ba yo thet nong ba pindai banya satu manta habia satu kata kemut ni lalong dead man walking lupa ubri baya ya harus juga por padaru tolong ba nak lang disi ka ong persa hi kan lek be ni ko order pemakla kemi ya ko order kan mla man revoke chu ya ka te ka ong ba ka deiru nak lang ka court order te nak lang jungiru ngi ong ba kamdan jimut chu ngini kran hangni apa office fi nama bila burom ngi burom ya ka court pemak disi ko burom ya ka court te ngi tang ni support nak lang jungi ngi support min file la fedit support ba ya ki berfak tolong ba kamdai ban peksinya te nak lang jungi hi ni ong bitang kata ba ngim pedang ya kan ni bat pemyat kali ke jungi minyak de kemjulong bat lada kam dan kono ke yu nak lang jungi ru insa sepat dikiwe senjam kod yu ga ba ai ta order yang nak disi ka ong nak ai ka high court ngi ru mentang ni ban follow up la ka dei na kam dei kata lada ka dei ru ngi ru min happen i lagi jong kinya menta ngim pedang ya kini karena juga disi ni minyak de semak la ka jong tabam bat lada dan ke pat rumah di sini kita mungkin